Ici, c'est... Ici, c'est... Merci, Président. Et merci, Neymar. Kanama 2017 izajya yuka nk'umunsi w'amateka imbere y'uko asibwa ko aribwo Paris Saint-Germain yishyuye miliyoni 222 z'amayero ikagura Neymar muri FC Barcelona. Nyamara ariko uyu muhungu uzagembwa miliyari 44 z'amafaranga y'u Rwanda yigeze kujya akina agahembwa umugati wa sandwich ubwo Neymar yavukaga mu 1992 nibura umwana umwe kuri 5 muri Brazil ntiyari yarize mu gihe nibura umukinnyi wabigize umwuga yabonaga nibura 800 by'amafaranga y'amanyarwanda ku mwaka. Umuryango w'aba Neymar wari abakanishi. Uyu muryango uri ufite igaraje abahungu bose bakuragamo. José Benacio ni se wa Neymar. Mon père était mécanicien. Data yari umukanishi niwe watwigishije umwuga we, twajyaga mu igaraje rye akatwigisha, byaranaduhiriye. Yarakoraga cyane, ntekereza ko biri mu maraso yacu. Il travaillait beaucoup. Je crois que c'est génétique. Muri aka gace aho ikaratasi by'imodoka byananye mu mihanda niho hashutse umwami wa Rogo, umwami Pele. Hafi ya Neymar hari umugabo utaravugaga menshi, Neymar Senior, wakurikiranaga umuhungu we no mu myitozo. Ni umuhungu wakundaga ndetse agakina umupira muri Santos kugeza ubwo ku myaka 16 arwaye igituntu ari ku murimo yakundaga kubw'amaherere. Neymar Senior yavuye muri uyu mukino amaze kubona amasezerano mato yaje kuguramo iwabo inzu. Ibibazo byakomeje gusisimba hafi y'umuryango dore ko baje gukora impanuka y'imodoka. Umugore we Nadine akababarira, ikiniga cyarabarenze ubwo baburaga umuhungu wabo wari mu modoka urumaze amezi anavutse. Gusa baje gusanga yaguye inyuma yuzuye amaraso, gusa Uwiteka akimutije umwuka. Neymar Senior yamaze amezi 2 nta kintu ashobora gukora. Ubuzima bw'umuryango bujya mu mazi abira. Byabaye ngombwa ko Neymar na mushiki we Rafael bajya kuba mu kazi ko kwa sekuru. Icyo cyumba nicyo Neymar yakoreshaga nk'ikibuga cy'imyitozo. Sekuru akamufasha gusesengura amashusho y'imikino ya Pele. Umuryango wabayeho kurya ari kwiyuhakuya, bagakupira amazi n'umuriro. Gusa Neymar Senior yabonye ko afite ikirombe kizavamo zahabu cyangwa ikirunga kizaruka amayero, wenda ntiyarazi ko za miliyoni 22. Neymar Malgré les difficultés, c'était les années bonheur. Hejuru y'ibyo bibazo twari dufite urukundo rw'ababyeyi, byose kuri njye byagendaga neza. Icyo natekerezaga gusa ni ugukina umupira w'amaguru. C'était tranquille toujours et je ne pensais qu'à une chose, jouer au foot. amashusho ya kera ya Neymar afite imyaka 5 agaragaza umusore gukina ruhago yo mu nzu acenga bagenzi be. Neymar yavukiye mu ntara ya São Paulo kure y'ibice byo kamwe n'urugomo, ibiyobyabwenge n'uburaya. Maze nubwo muri umuryango rwakingaga babiri yayobotse ikibuga atangira guhirwa kare. Son audace, sa vitesse. Umuvuduko ni kimwe mu byamurangaga. Yakoreshaga umupira icyo ashaka kandi ntibyari ngombwa ko asubiramo ibyo yakoze. Ibyakoraga ba myugariro kuko yarabihimbaga. Les défenseurs ne savaient pas ce qu'il allait inventer. Je lui lançais souvent des paris avant les matchs. Je lui disais si tu gagnes, tu as le droit à un sandwich. Mbere y'umukino naramutegeraga ko natsinda nza kumuha umugati wa sandwich. Mu gihe abandi byabagoraga gutsinda, ubu nicyo cyamworoheraga. N'ubu kandi arabikora. Araba ba myugariro ntatume widunda, ubundi agatera mu izamu. Il frappait super bien. Il frappait super bien. Amateka ye yatangiye kwibakira mu ikipe y'ubukombe ya Santos. N'ubukombe uko niyo yazamukiye mu mwami Pele. Ku myaka 11 Neymar yarigeze muri Santos yitowe n'umutoza Betinho. Nabonye umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa 6 wirukaga muri stade nk'uri wabo, yarabangutse cyane ugereranyije n'imyaka ye. Ntiyananirwaga, mbese yanteye kumukurikirana. Ibi byatumye umuhungu muto yigarura imitima y'abatuye umujyi yewe n'abakinnyi bakinanaga. Emerson Barrio n'undi mutoza wamwakiriye. Bari barambwiye uwo mwana uba yiziritse igitambaro. Twari twarahuye muri shampiyona y'abana muri Santos. Twari tumuzi kandi muri shampiyona ya leta ya São Paulo. Twari tumuzi kandi muri shampiyona ya São Paulo. Yarazwi cyane nk'umwana wa bandana. Mu makipe y'abato yabaye ikibazo kuri ba myugariro ndetse akijyana no kubazamu. Vladimir wari umunyizamu w'ikipe y'abakuru. Uwe yarakiri mu bato ariko yaje gukorana natwe turi bakuru kuri we.
ni ukuri afite impano. Twakundaga kuganira no mu myitozo yarakoraga cyane. Afite impano idasanzwe, yarankoreshaga cyane mu izamu kimwe n'abandi banyezamu. uko yakoraga cyane mu myitozo akabana neza na bagenzi be, uyu mwana w'umuryango w'abakene yagiraga umujinya w'umuranduranzuzi nyuma yo gutsindwa. Yarariraga akarira pe, yarababaraga cyane. Twaramwegeraga ngo tumuhoze, tuti Neymar si kosa ryawe, ubutaha tuzatsinda, twatsinzwe twese. Agasubiza ngo namubwiye ngo akore gutya aranga. Nkamubwira ngo kuwa mbere tuzitoza kandi tuzabikosora, kandi icyumweru gitaha tuzongera duhure n'iyi kipe kandi noneho tuzabatsinda. Ariko agakomeza akarira. Amakipe y'ibigugu i Burayi yatangiye kumutera akajisho dore ko mu 2006 ku myaka 16 Real Madrid yamutumyeho na se ngo kurigeragezwa n'amasezerano ari hafi. Paulo Vinicius ni umunyamakuru ukurikiranye aferi. Bamaze ibyumweru bibiri hariya yifotoje na Ronaldo, Zidane, Robinho n'abagalactico. Kubana nkawe byari nk'inzozi zibaye impamo. Ku nshuro ya mbere mu buzima bwe n'umuryango we baguye n'amahitamo. Se wa Neymar, umukanishi w'umushahara udashimishije, yarihanganye abwira umuhungu we ko bataha nubwo yabijejwe ifaranga ritubutse. Uyu mugabo yabajije umuhungu icyo yifuza. Neymar ati ndashaka kuba Santos papa. Neymar Senior na Neymar Junior ni inshuti magara zidore ko zihujwe n'amaraso gusa. Akurikira umuhungu aho ari hose, acunga ubuzima bwe nk'ubwe. Buri gihe barahoranaga, yakurikiranaga imikino yose, yari umufana mwiza. Yaba we cyangwa nyina ntawigeze aza kumvugisha, yaba ku mukino n'igihe umuhungu wabo atakinnye ari ku ntebe y'abasimbura. Ntibigeze bambwira ngo nk'umwanya umuhungu wabo. Nguko Neymar Senior uvuye mu mupira yakundaga yashimye impano y'umuhungu we, yiyemeza kwibungabunga agaruza n'ibyo atakinye kubwe. Ni umukinnyi w'umurakare kuko yavuyemo kare, niyo mpamvu yitaye ku mukino w'umuhungu we. Yamubwiraga ko azaba umukinnyi mwiza atari nka we, abacunga buri kimwe. Neymar nakundaga kujyana nawe muri stade nkamubona akina, ariko sinari nzi icyo bisobanura kuba umukinnyi cyangwa kugira data ukina. Nyuma nibwo namenye icyo bisobanuye. Uyu muhungu umukanishi yageze muri Santos yubaka amateka akomeye, arinzwe na se. Abayobozi bamunagamo inyungu, bagenzi be bashimaga impano, na Brazil yamunagamo Pele. Mu 2010 Santos yatwaye ibikombe 3 bya shampiyona bikurikirana, bayobowe n'ingimbi Neymar. Gutera imbere kwe mu kibuga kwajyanaga no hanze y'ikibuga, yahinduraga inyogosho kuri buri mukino. Abera ikirori urubyiruko, abahoza imitima y'abarumuna be, abo bangana nabo yavutse barora. Neymar yabaye imari y'umujyi wa Santos mu bitaramo no mu misango y'ubukwe. Yari umwana uri munsi y'imyaka 18 wateraga imbere byihuse, gusa yari afite ikibazo gikomeye n'itangazamakuru cyo kumenya icyo kuvuga. Felipe Camargo, umunyamakuru wa ESPN Santos. Neymar yatangiye gutanga za interview. Yari afite ariko ikibazo cy'imivugire cyane, kudakurikiranya neza amagambo. Ku banyamakuru bakorera radio byabaga ari amahano. Kubona igisubizo cye byabaga bigoye. Yakeneraga nk'amasegonda nka 30 yo gutekereza ku gisubizo. Mu bisubizo byose wumvaga adakurikiranya neza amagambo. Luis Alvaro de Oliveira Ruberio wari perezida wa Santos yabonye ko Neymar ari imari, bahitamo kumutyaza no mu mpande zose. Twamuhuguye mu mategeko, yabonye abamusobanurira itangazamakuru icyo ari cyo, umutoza n'umucungamutungo wihariye. Yashakiye umwigisha kuvuga neza ibikenewe. Tariki ya 3 Nzeri 2010 umukino w'abakeba Santos na Corinthians, ingeso y'umugana Neymar yashibutse mu kibuga hagati, arenga akagozi atuka umutoza we. Yatutse na bagenzi be imbere y'imbaga. Numwe mu minsi ikomeye mu mikinire ye, kuko yatangiye guhinduka mu kibuga no hanze. Edu Dracena wari kapiteni we
atukana yemeza ko Neymar yarengereye nyamara umutoza ari we muyobozi. Uyu muhungu yaje guca bugufi asaba imbabazi. Neymar yaciwe amande ku mushahara we, ubuyobozi bwibeshya ko birangiye, umutoza arabikomeza asaba ko ahanwa yihanukiriye. Ubuyobozi bwabonaga Neymar nk'imari busezerera umutoza. Bageze ku rwego rw'igihugu, umutoza Mano Menezes asaba uyu muhungu kuvugurura imyitwarire niba ashaka umwanya mu ikipe y'igihugu. Nyuma ya Real Madrid haje na Chelsea n'amafaranga yo mu Rusiya, maze perezida wa Santos amagara umwami Pele yicanye na se wa Neymar. Nahamagaye Pele mubwira ko mpamagara mu nama, nahise mpa telefone se ntamubwiye ko ari Pele. Naramubwiye ngo byose bimeze neza andi iruhande. Pele yahise amusobanurira ko yakiniye Santos akaba n'umukinnyi ukomeye atwara ibikombe 3 by'isi. Nguko ko Santos yarinze umuhungu wabo ibyonyi byavaga i Burayi. Neymar abisubiramo abanyamakuru. Ndishimye cyane muri Santos, umuryango n'inshuti bari hano. Niho nshaka kuba, sinshaka kugenda ngo umukinnyi wuzuye. Pele yagumye aha aba umukinnyi ukomeye. Ku bafana ba Santos, Les Santistes bari batangiye kugiranya Pele na Neymar. Mu 1932 Pele yaratwanye na Santos Copa Libertadores. Nyuma y'imyaka 48 Neymar yafashije ikipe kongera gutwara iki gikombe cy'amakipe ya mbere muri Amerika y'Amajyepfo. Mu nzira igana ku gikombe, Neymar yatsinze ibitego 6, aba umwami muri bagenzi be no mu mujyi. Mu myaka 4 kuva mu mwaka wa 2010 yatwaye ibikombe 3 bya shampiyona, ibikombe 2 byo ku mugabane. Ku giti cye yatwaye mu 2011 igihembo Puskás cy'igitego cyiza ku isi, ndetse umukinnyi mwiza muri Amerika y'Epfo. Mu 2012 yabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona ya Brazil. Ubu Neymar ni ikirungo cya logo ya Brazil. Neymar niwe cyizere cya Brazil yahungabanye mu gikombe cy'isi cya 2006 na 2010. Ikipe yataye umwimerere w'umukino niwe mukiza mu gikombe bazakira mu 2014. Dufite icyizere igikombe kizatuma dutera imbere, abaturage bazatuba hafi, tuzandika amateka hano, intego n'intsinzi. Abaturage bizeye kare ubwo muri FIFA Confederation Cup mu 2013 iyi kipe irimo Thiago Silva na David Luiz, umwami Neymar yatwaraga iki gikombe. Umwuka wari mwiza, abikwije ku mucanga bari bake, dore ko Brazil kaga igikombe cy'isi ku cyakira mu 1950. Ku myaka 22 Neymar ahetse imitima barenga miliyoni 200. Nyamara ariko Jairzinho wari na Pele mu ikipe yatwaye igikombe cy'isi mu 70 yashidikanyaga kuri iyi kipe. Muri Brazil harimo Neymar gusa, ntitwigeze dutwara igikombe cy'isi tugendera ku mukinnyi umwe. Ibi ntibyatinze, maze imikino yose Neymar abenyenyeri imurikira bagenzi be. Ya mateka meza yifuzwaga yakendera iteki ya 4 Nyakanga 2014 ubwo muri kimwe cya kane kirangiza na Colombia, Zuniga yateye Neymar ivi mu mugongo, umuhungu wabago hasi ubudaguruka. Imiboroge kuri igihugu, abanyabrazil banze kuva ku bitaro rwariyemo. Kamera z'isi yose zimukurikira buri cyumba yinjizwagamo. Inkuru mbi ko yacitse utirigongo, igikombe cy'isi kirangiye kuri Neymar biba kubasonga. Ubu Brazil mu cyunamo. Kuri televiziyo y'igihugu amashusho yaciyeho biri kuba ubwo Neymar yajyanwaga muri kajugujugu avurwa ahinduriwe ibitaro ngo umusozo w'inzozi na viziyo ku gihugu. Ku mateleviziyo muri Brazil hibazwaga uko iki gihugu kibaho nta Neymar. Nagahinda gakomeye. Neymar tuzamukumbura, koko nta Neymar biragoye pe. Bidatinze ibihanganye byifatiraga kanuzu nigo bakuye amata ku munwa. Uyu ni Ronaldo El Fenomeno Gifaru. Kuri televiziyo bigaragara ko yashakaga kubabaza Neymar. Biriya si ruhago, ntibibaho mu mukino usanzwe. Umuhungu wabo yaravuwe bidatinze yiyereka isi na miliyoni 200 z'abanyabrazil abaswe n'ikiniga. Mumbabarire, nagize amahirwe imvune ntikomeye. Ni byiza kwivuga.
ni ibihe bikomeye ku buzima bwanjye ariko niko bigenda. Aya marira yakurikiwe n'agasuzuguro ubwo Ubudage bwatsindaga Brazil ibitego 7-1 maze abanyabrezil babona Rashireshaho da Brasilia mu bice bibiri. Brazil nta Neymar na Brazil ifite Neymar. Nyuma y'igikombe cy'isi umutoza Dunga yamugize kapiteni asimbuye Thiago Silva, ikerekanaga ko ari nawe uzabahetse ikipe mu gikombe cy'isi cyo mu Rusiya mu mwaka wa 2018.